political organization din tanta kecho phapon tholo talang litum claim kita maku thak article 244A la pen 6 dalam itu bagaimana istilah sistemnya abang putin organization untuk si claim kita abang sa proses bang kasi play tena am ke konom do rase alang itu plan sing kitan akro alam kasi kitan ko di pan boi ko rase keceng siapa kenal itu side surya ko pen proses kami nila itong media house pen ang chupaten pen ang itong full paten Kabiala itu seksidul lapen artikel 244A alam te martak dan kasihnya kenang sok pen dan itong tu lapor nasi pot itu sosial ame pun kayak kasar sar banda churulo jaka sosialmen kosik terong nake banda churulo lapen brigadier terong nake hai secretary Bharatiya Janata Party banda churulo hai Congress pen spokesperson alam kasih tambe dan itong rukan alam ni vice president lapen spokesperson Kongres lain dan jalan itu melakukan so apor nanti pun kita siapa nih juro itu tapi ya untuk aktif jalan ini itu paling bangun kan Article 244A lapan so Article 244A dan 60 dalam packaging siapa dakar yang long non nanti sombong klaim kita mau tahan SLC akhir pensiun kecing siapa artikel itu akhir hai jaya kata lagi hekpen laban so kecing sih alam te nang lintan kopi si pun kan Kardom kadovetum lapen dati encore lapen dadak organizers tum panchurulo laban so a discussion kapidu take pot the foundation day a fourth MC discussion itu nili tum bangge mo pan tanda si than la arta do mucho da tum pan sa kisi na samis tum pu amoni la di et lo itu mage lo pole asin ningji o tai tum te lo ko ka pe prap ko anma ko se ning han tu lo six schedule ke nangji puta jok ta nong pinian ke chini la lo la pen six schedule ko pima la bangta ka chini si ke ong lo nang ve ji ko te chini lo la pen ke Article 244A da lata nang ve ki puta chini lo la pen Article 244A ke ko filoma lata chini et la po masi non neligata ke claim nang yi po bang ke kaching nang yi po bang ke ko puson sila Article 244A ka implement akam ke claim ke ko ma ili tum lang lo te theklong lo la regional party itu yang si claim klete hala regional party itu long claim aning ili bang kali si talang litum sum krumar ko claim heading sum krumar ko masih claim hekhedet tikibok la pen kabor ilo mene sa hala bang high command do pojo kabor ilong ledet lakson da dor ko la masih un edet non ni litum son ke jok ta nang bor idun ridei pu na pu bang velo la pasi ni tu mga ninje bereta jok det lo ba mo opportunity lege dolote a power lege dolote a mandate lege long lo te ke claim po tu bang lo ni tu ke la si non amat ke si schedule ta bang la pivir tu je fancy ke claim lo la si autonomous state ta la pu la ben jok ke tu man ke nang people nasi ke claim ka claim ni pulate MP ta inurvet ko puloma 545 MP ang bong inurvet MP ko puloma ke claim nampo muthe constitution ating ke ba democracy ating ke MP inurvet sikaninge ko alam kali ke ma MP inurvet pulate ilitum da ka population ko anno edu lawangsa constituent MP constituency ang bong lakadu ya pharmacy kaninge loko not less than 10 lakhs of population of pharmacy kaninge dam loko latu ke India government ba parliament talage RD ng period ni lalo ison ke ninge chepe thedam nahi ke lapen lalong hadak MP abang resolution juga pon Vietnam po kusin niliga mata
Ako jong si resolution ke pon sum krum tamte ke joy ke je phan ke ilitum north east anatu MP bangner kep dor kom tribal atumang bong tribes atumang bong alang litum pen chingwaira cekroira nang apa cekroy dun nang apa sok kam claim lo te ilitum ke claim joy muchot jibon ko sini ni mata lapen six schedule bang ke lake isi kado weta chini pet pedet nak kamatha ke thekam long bang ela hello. Sixth schedule is a constitution body. Ilitum constitution puge article anta chini ba porhelo te chini po ba article anta ka chini atum do olo. Seta what is constitution po bang ilitum chini peme mediat nangna lasi constitution do koglo ekdom han reservation na badet po ilitum ningye tu wrong diti. La ke hala what is constitution po bangga chini nebon ko sini lima kada seta non amat ke non first kaningji ke lalo lopen eson ninge pondet po six schedule ke nangji ke jok ta chini lo pangtang nangji ta jok ta chini lo la po sige implement nangji po bangke non nelitum ke claim paragraph 2 sub paragraph 7 la ke fundamental paragraph lo la bangke Six schedule ke implement ji pulatan te paragraph 2 sub paragraph 7 implement metik ke a council masih itum abinong autonomous council ka leader la abinong autonomous council ke longji pulatan te hala a council a election ka conduct abang the autonomous body nang po ay no naman kaya ito autonomous habang auto mina jadi itu mo auto kali dia lahir lagi nasi isu metang auto nang po metang pulau pon itu metang nang non ke poncat election allo kan si salam lo lagi bang auto lagi halatum auto itu mo auto kali lagi lapor lagi itu power apa dia itu mo apen la pudam de pinseta high court ke order piet lo allo silam bek nang ipu la non ingkan phod ta par dang lo silam le det bo la kasen lam la hello election ka pedoro la pen voter list ka silam aron la silam bek nang i la hello nearly first step six schedule ke implement nang i ke kamatha la pen nitum la si dekroy la si non first time ke lan ni ke Choro lo ne puthon nang nilong bang thiji tane non bang de Congress representative VP go spokesperson lo lo kon intia kai tapi dapat so pusa ke cheng sia lam thena ni pen ko pisi lam the ke klan to kai Purut lo apor puthot mai ki thupot actually ke action mateni to vice president with a single PCP ni pasal topik lang pili follow it tame तो से कट काम दे दे दाना को आर्टिकल 2448 लके केनां नि पोबा आता बेलो नाम पो लापे once के पापला पेन के implement नहीं मा movement के से दालो लापे न पुदा हang ये हang बम लो लापे सिस्टम स्ट्रक्चर लो जब जब कौन लोग ने तो तमे itu do bom ta ajha ka pora ho ye through MOU kono MOS kono kul hai ma de to ani ga ajha movement ke claim ta struggle ki kuli ta jitu prolong ki kuli le jai nei certain MOU MOS government se to man ko ini jinju ke man asol dan ke pahelo pon bom do pon na som ta CMOS detail ke to utame se to pachi to na ne lo ko minister to along hala to to sutane pudo ik jogar MLA na to ta ik jogar pachi to na ne lo long le usame 244 structure dong sa jak kin na ko batun che to lo ko ni tum ke hang dan ke jo la anda chok lo ko 40-50 years ka ko na mung len Pasti lah kan TikTok nang itu. Tujuh cap tok su kan ni, ambil mention deh.
alai mo esi to ta da ido ga pu to ke lo ko to running bill chu album nam sin phane pu running bill chu album nam running bill da na lo lan kom ju ye contract ta bo te apran pe jikam kan ke da nei pa da to ji pu ta si la so mo ese mo ju tu bom lo pu te ni tu ji tu ke klem ne ka mukha ba ke plan ke lo la da ha ki chen pe language lam sa me no nang le na pang ni rak le lo non du ane thang aputi puri le peace talk wang lo very good whatever organization it is wang lo men lo welcome ta halo da ki talk ho asai jo chi pe le di a jang bostu chi talk pa nang language ko bostu je da chi talk nang le lo men tu ne pe si ka ye no da ke romance script ba ke de lo la so ke la hai chi talk de mo chi talk de la pita me agp tum ke lada ka jo we mo ji tok dang lo ala romance script ba ke da script kuri po lada ka ki ba si pituna ko ko ye asamis ala si pituna ko lo ta son ya ako la so phi ba lo no mo pe ninge je de lo lada SIU sitame hala ki ba si piu si lagui kuri le ta si la da ka ja ko su do pe la si congress tum bang ke ki tu bang ke ajak thi lo 244 के इम्प्लीमेंट आपको होगा कास्टम तुम समय अमुनी दोनों है ना मैं इंजेक्शन मैं तू नहीं पेंसिल तुम हमें चित्त हो ही तब दाम चित्त होते अब नो दोनों सपोर्ट पे ना नितुम 244 एनर्जी पोलो अल्लाह के आज जब ठीक लो they stand continue to stand on the ground lasi ala bangta alam tumhara chol nahi lasi ladak belek disi pudhai velo mo disi belek charge nahi do pute ala daksi ni listame lampaklan do cholo lo nari no photo ni tum wang tu po nom ni ka tu pon tu je bang ke jaka sa chairman crossing jalan pa sini tu pon itu na nang lagi pela bang so atopik ka kan ke tem si alam ke ko pisi nang ni paklan tu okay autonomous state Allama bangke non ke kuang 1986 kan dulu de kan from Allah ke anjing pen dulu de 1954 adoption si ke han IEU pen Allah to pele dulu de lage mundo de ta non la isi chapter 1986 kan chapter dulu de lage 1986 kan hang ke Ikan thong ke ora proxy ke dobol lo Nelly ke ASDC Gascom ke seng ta adung hepen si thekno KSA ke cekap ta adung hepen si thekno lasi lahai nang ke do ke chok chi ke me thang bo la pen ke state government aphan koida mobe central government aphan koida mobe lasi jong si lai me thang mo nyong si ke chok thek lo lo tang ke kutina autonomous state ke long with the amaksi avi Naga tum, Miju atum, Khasi atum, Garo atum, Penili tum, Hangdon rapelo. Ha 1954 EIPU atum se Hangdon lo kulo. Sita bang Naga atum ta lomelo, Garo atum ta lomelo, Khasi jantia Miju atum ta lomelo. Ili tum bang cholong thekte de. Kopia thesi cholong thekte de. Non ke ili tum gela uvi. Laso autonomous state, laso handbrake, laso hill state nang ke hang, apong nang ke hang. Ko natsi ke chok che dedma ko natsi ke kelet dedma ko matsi ke chok che ma la jong si ilitum chepang thek tik pulotang te ko kiloma kar biatum ke non ningkan thong kep kali non owe thong kep le hang ta otum mas long le lage ni le pini la bang so tok tulong man sigi pulo ini ngi pibi wala mali a reality alam gelam pen ke chok che ke bang phan jong da moe ili tum me thangang bong ma sidu la si hala so ki chok che bang pu tum phan ili tum jong thek nei hala tum be ili tum chu pai lo thek nei jong si chu pai lo thek the pu lo te la ke long la pen non amat ili tum phan ke nang ye bang ke la bang so autonomous state ke ini nga klong pen si ke hang ma mate ko mania phan MLA MP MSC ko pina ke mani phan ke kandun kom chon hala bang ili tum na ini nga klong pen si ke hang lo pulo dang te a BJP a Congress a APHLC a ASDC ha a NPP le do data party le do ta bang et nang pulo da ati autonomous state ke nang BJP bhan isi Congress bhan isi ASDC bhan isi pu nang pipelo nang pi te Karbiang Long arar phan si Karbiang Long phan si pi bo isi la sila bang so bang ke none BJP dum da
nangni pupe matini. BJP tumda we have small state agenda. Lason si Congress tumda nangni pupe. Lason si APSLC tumda keche ingkule ni tumge six schedule si nangi putan nongge autonomous state nangi pulo lasi. Ili tumla song ke doang. Parti ke doang yang si isi pet dora la isi isu bang pijut wek nangi pulo tante. Ili tum isi pet do nangi. Kali cehangwongi pulo tante lage choke. Non laso position ke Kaskom det puta hangot unelo, this det puta unelo, nilitum jakas ke lage bangini bang thon to cholo, jethare terang mi awala mangi. Bangini bang thon to cholo, kopia thesi to chong, mazia pe to chong, alaka state government galigi mati, central government galigi mati, dake me thanga muni de mati, talks to go bahut komalo nange fridu, me thanga muni de mati. Ladakh pen organization tumhan ba pachumidro komalo weklem. Eme thanga muni ke mati lasi ahok pet ke ili tumke kargia tumke autonomous state tanangne hemprek tanangne jar tanangne nonate kopi ma ke do hala long bom lo te choklu ili tumga achambruk so tadu ha APSL CR ni penta ili tumke kopi ma more autonomy han si han lason attaksi non sita la buso Anggo alam 2018 alam tayo tuma HATM minister ta upila statement isido give autonomy or fund lason sido lason si non masi tame upila non head BJP si tame danglo hala dakte ke handang ke la hasong bong sila autonomous state panjo panjo lason gali hangi te hang peminai hang hete dang po kapre kam klem nang lasim nor majong si litum ahoka hak iningat long pensi karbiang long aphan autonomous state nang meji pulo dante la pente ke nang vepo non long itu ma situation hur bang state turun ko posinon police tan pipe bang arum turun ko posi go pilon non asona kisu non litum dulu la pente pe jogi pulo dante avi puidai litum autonomous state bang ke jolong teknan po provision dadu la si la so autonomous state jong si cepelong veti pulo dante a parti cilir nang nelo a song cilir nang nelo ilitum ladake isi wepen ning isi japong isi pensi angri si am dol isi ci ikling si chesong teknan po jong si tekte pulo de neli ruitu lendelo jonon hemardo si ninge la penke nang litum kadro ko re latum si tame note tame non ningkan thom kep kali non owe thom kep le che chong sida kwelo karbi tum ke autonomous state long le non ateng aning ang thina bande choro lo nang le lam che chapaklang pot ke cheng si lam the la pen non puthodalang le kapaklang lam che chana me litum la bang som thak ta discuss do tuna tame ke cheng si lam the la bang article 244A and 67 la bang som thak Bharatiya Janata Party kongshun banglo be major nang le kan kopi ke cheng si lam the paklang okay Ardo Pingdeng ini kecok ni orang ni lo di sunat 500 ini like kemang so platform lo so atau weekend atau weekend ini dan ini tak जैसे मैं तक 44 के ben schedule के लगे अहो वो तो चट्टा मन चेरा लोगो अगर तुम तो विदा चिनी लो we are in a schedule day see Bharatiya Janata Party pen we as a party a view pen look up there after 2008 kaninga the cat lo Yola Sohut pen ni join jalan party join jalan wo hil se tame ni siap pultimo hil salong to ke task pultimo Rasud Rajnath Singh North Union Defense Minister Alangli Maithula National President lo Haflongo wang so ke di mahasau kalilang minister Haflongo wang hutsi Alangli so dari kan lo Lason hills area bangke di tunjil tumsa kamat atau lapai di bodi di jongsi por wang lo kenil tum jadi Laso alam puthot apang tulilo 2009 senior lo itu founder lo alam lagi itu India kalau deh
non ke kali sarlo ke banji alang lita haplong pen kiruni lo maghut atit pang nila sa uli no de ta suhut hindi kang lo dak ai su puthan ba ke 44 ke la ke alang lita ta atin ada ke kai study dang ave pulotan te thakre lang free pulotan te leaders to men open things tala tumang kelan tang robot pula si dilit tu ta man ni he pon pedana section dom dolo la bangso ai shuba wai se tame la suhut bang ke that arm struggle to ho la protox antitox mane ke sistar alo mane ke bangela sona tu ta robot wai se tame la bangso adiman bang ke katu stakeholder dum ta adiman bang galailo adhok dum pulo hempekal team self rule puda pulo article 3 puda pu ta jong thi phe ta minimum ke 44 kubang hai so mere bharatiya janata party hi mein laso to Allah so leaders of the man unity lo laso provision bang Indian constitution or local gang ke nilitu matha ponji langji jong si bang pulo gang laso alam thi pena joile dak karbiang mara penangan leader sunda kapeka party ju si bharatiya janata party lo dun penตอนนั้นเราสอบพุทธะ244 พุทธะ popular state อาเทอาสัมประเทศตุนเกลบางส่วน state เอ็มดุดีอาเทเราตุ้มตาฮะถักจับนั่งแหละอาส่วนมันอย่างเด้ง national party ทุกมันตุนอย่างเด้งก็โอ้ยสารอย่างเงี้ยเราจะสารอะไรต่างดักมัดแล้วไม่น่าเลยดิฉันจะแค่สิ national party ตุจุลสุดตักกิรดาวบุตรalang li non MP gitu ala sudah national secretary Bharatiya Janata Party tapir gao ji phan tuning repair ye that ni to hills people karbiang di mahasau ba elsewhere elsewhere ke la bangsa isu bang ke la ke not happen talilo but rakam idai hormulo sila bangsa hormul ke pak chun ji phan party ben bukti la nang itu nan kaya pun si tapir gaul ka solam thi pon si national level chingwai party level chingwai pen alang li bhanda me party tumta isi signal pilo me ni tum krojulo pula top jir pen si arun teran so president so ke east west so thak bela arun teran si alang li bhan si alu na dona palelo jeni tu mahin pen ba ke la bang subtha ba ke ja alam tabe lape national leaders do ala tum tabe tempol ko sila non apo ke so process ka already alam thibang ke indang ko le hali nan ke palong le la so process ban ke litum an so se tham ko na ta non ke keman ni ba panang deng bang party stand bang clear la ba ke a manifesto tin not ba a delegation not a jalo pusata atau la bang ke dok la su ba na dok charo no lam thi che betlang kono ko la se nali non puthot efficiency ame pu je ka thang sara na si bang thupo nali phani li ka jukan tung bang ke lalu nali tum nali tum efficiency to makeman la ke article 244a na ta so 6 schedule nali tum thang ja kong na thang si utilize bang na ko la so na keman ko sinan tum che song la si laso implementation of alke la ke nali tum government ngomong lek naji la kan ta ko man de tik ke nali tum la implement apa kaya ka siksa ko ki kunang deploy ma ke hogalam lo ilitung ke democratic process pensi jata claim nanji naga democratic process parliamentary process pensi claim nanji aku jauh si la dam de pule de kai chokai theng karbar si apa karbar lo la bang CN lo la jok ka chini lo la kai ap kai chokai theng men ke cái long thứ gì cái gì là cái long tăng anh ta các bạn bố thu lộc phải claim đó có gì từ cái claim gì phụ tên thế là cái parliamentary process phần gì claim back nữa có democratic process về là claim gì phụ tên là cái học là cái election hay hết cái phụ cái claim back có non cái này là hay hết cái position là claim hết cái đó và đang cái gì từ tọt from cái món ta hay hết cái position dọc cái claim back hết cái đi hay person cái và hãy hết tin đặc lem ủn của số tệเป็นนับมาถูกปากกันที่จะพูดจะคำแต่เวลาอันนี้สิเป็นสิจุนิ่งเป็นถูกปากพอเลยดีเกลมนี่ก็ลาเกอุ่นเกล
lo si lage election ke highway na pop si ni tu chini lo Oke, nanti nanti eson clarification ki pitu kan tu moher teron sang ho pula di apran ni tum si schedule si ha non si aku 244A la bang la son ka li lage ni tun ki pu ke thek lor lo ni li ta apran HSDC long si tu mati HSDC long si ha ki jut si kalilam seta ningje te kang lo je ningje lo ni hal so meeting lo je itu autonomous state hang bom lo amat election ke je dan dun anta ni HSDC so election ke je dan dun anta aprang apar vote ke long ong emuchot la sai sel ka je plan mange ha 2016 non as history pudamare dingare padi 2016 ni gan pakta hini election general election lapen ke by election ahut general election ko an magelong general election ahut ko an magelong dut by election hut ong etu muchok na boya ke plan tu lata do ola la udam la te ko dingo po an ke la sini pulo la pugali itum apran benta ha 1954 pen itum a kind of autonomy tu sihala so ke hang de separate state pun ninje ke ninge lo 1954 conference meeting lo ha tura lo captain sang mas ninge vek lo hala so fi ninge lo sita hala sur separate hill state to le ke hang ka leader a kind of autonomy la so ke hang de amat an 1960 ni kan pen ke la ke separate hill state to di pupit la acha anke hanga 1969 ani ka nelitum APHLC atum le more power ke hanga di more power ke hange congress tu hla suhu congress la pehla suhu ke do ke congress la pen ke hala ko pumayong ke hala karbia dorba to hadi karbia lem tempen la pen chainong e hai la pumayong ho la tum bang si more power tu hang hala tu pu bangen ni tum hill state nang ni puyo hill state ke nang ne aport hill state ke nang ne aport si ni tom phat more power le nang pino wala so ki pudu la ke congress tu nili tu APHLC tu ngali nili po no mata election ke tu 1962 lingkan non anta banner asam lo leaflet asam lo ni tu melong non anta tu la acha halal la pen chu ki puthwa bang ke itum arlo ta do dam lo jat ta claim lo ASDC pe ta claim lo jat ta claim lo MOU MOS ke top ading itu ke long tang a power si pe kom muchok titi pe ong itu muchok titi si ka so hi titi la por la son ke plan le de ji aphan la ke plan itet ke sikhido la power ke chini ne po ke di la ke sikhido la power ke chini ne po si power pe dam thuron titi lo ke ante la si six schedule bang chini ve nang ila mo yong si ni to phanta ba ko mane HSBC phan le hala sur HSBC phan le negotiation pu nang hang sita itum ako ka pula le det ya phan la ke six schedule bang chini ve na puyo la ke long tang power bang ke papang bol nang le lo han ke la soma sita autonomous state ke la ke nang ji po bang ke la ke ki cheng ba da pu thip la ke autonomous state nangi bu se HSDC long da do lo la pen six itu autonomous state ke hang ti ko mat mo autonomous state na people ho ma six itu la power ta ko je than che ko le lo te chok che long la kan ti tum ke long a power anda kam bo thule ko la ka pang bo be le ti aphan si itu six itu charli pen mina la si la SSIC ke form la ke la SSIC ke form ta batai ner ke seminar do det sige form la tu la appearance SSIC pulo apike 24 plus pulo non APHLC pulo la APHLC but SSIC 24 plus ke nitum autonomous state nang ni puge kai ta puge pin la tu ke wrong information lo ke wrong san lo ke long ke la ke wrong information la ke nitum la ke kalilo la ke nitum chini lo 1969 ni kan da autonomous more power nang ipo mat less power hala so cuma
hala with the approval of governor within bracket ke la soci pidon ke ase 1969 la more power ke hang ho anga ko more power hang thule lo 2011 aninkan odan kalina 1995 aninkan more ha so ke power nangi pudo autonomous states ke hang lo so ho amat ke hang tho bang ke hala paragraph 3A 3A along with the talk also alienation of land for that penajok long later bang nang cerai dun long a meaning has nang do dun kok nong a case later down the ili hai only lasan ni plan na 2011 and kan lagi election ta bang Assam government le public claim mane Assam a commission le public claim na udun kok panchayat around pen udun kok le lo angin non 2021 aning kan bang ke election ta bang public claim de na la pen ke autonomous council administration ta DC le pache right na pa ko purun to lage editor 62 ka chingi ne polo ka di brazil alama so lo nang lipan ile ka ju kan to malam khelo ke no aja sebe to bang ke non hat jong nang dapat nang lidam the long nang dipaklan kono jakong pulo mate kili ka long high hitik mate parliament long silam ninge to naji high hit lotan de lage implementation of anke lage possible ka lele malam tese na likla tak paklan no laso alang thepen pacerap sinali phane thelam theka ju bang sumo bang ke lalo la nali to jasa me depan ke kilik lo la ti jakong prodan te nali to jakong wan council cari long nan po lekhan MP MLA to nan ko la bukan sinan ki pudam lo la sinali phang ka ju bang tum bang ke nali tum APSLC tum nali tum manifesto lo nali tum ki po bang ke kechi so phan voter list pe amen in khanang ji la so teng pe na lang dam ko tan te kechi so tum bang ke metune ka APSLC phan vote nang jok jelo tapen ong tu matung mate tenangan non malong la kace thara bang ke non nang li phan dak ne li ka to be rat ahin ta sini dila the ka ju an boli pon po isia bang ke APSLC ke sitim bola the la BJP sitim botala solam theke klan to la si na jasamer bang ke jongsi nang li tum kechi so phan voter list ne khana hi tane kechi so butlong ne lo la pen tribal put ta la ke nang li tum APSLC tu long eti la tu ke pura mone la da congress ta long ji STC long ji CPI na long ji che thak kat ko la sila so teng pen protan te product pen se ke hai ji nang li tum la election ke hai je pa nang li tum ka che thek pon long ma te ning ka che thelo na pakla ri ji law silam lo te paragraph 2 sub paragraph 7 kan silam lo te under paragraph 20 si silam ko beti under paragraph 20 pen bulatan te ilitum ke chiatum amet an ke do an matle than un a sita halada 1939 pen ke wang api pen ke wang an ke la tum han ke vote pi pe det nang po vote ke a power pi pe det nang po la pen la salam ke ha constituent assembly debates along ka lai hui che than pik lo hala ke chiatum han chot ka hala bangso ke che than tu ke akapre ka tribal do mata pipe dia nahi pon hada ke tok do seta hala sor ke ki judan ke akapre ka tribal do man pipe dia nahi po bang ku pe dia do seta la bang ke 20 paragraph 20 tribal areas po pot la ke tribal to phan la ke constitution ke mati di la hello mon ne li ke chen ko pen ki pu itum article ke chini seta what is constitution po bang itum chini ne la da bang sine ni pu what is constitution pulote Bisaralam inora monit hem sikim po teran hem sikim po alangli hem do po amat alangli ke do hon aluhi tawang po aluhi wang po amat alangli ejo joni lo ne ke do yin pu thek tetala pape do po reta do per di pulote alangli phan lage bhara enangi pine puji lo mati di lage aga do chetok nei mati di ako na nang dudun wer ke chiplam bede ji ko honan da hem tikim non ko puji mati di son thak thak lo la constitution ke nang dudun wer ke chok de ji ko nan ta nang de tikim non puji ti tum pu pola tu ke punang ko constitution bolte la ni tuma panchot ke as per right bela panchot ke la lo kalang do constitution aten kan tulatan te lage kechi so phan voter list pe namene khan si me thang la bang ke dak ja pong chwana ko hok ta dalam lo la si meli ka ju ko pakla dalam je bang ke la no la ke hidden policy si nang li tum jong si ke pa hai ji a politics se ke kha la ra tu ma kan ning je alam si ni le ke pakla no nang li tum jong si ke hai a politics se ke kha ko ta ke la ke hidden policy si nang li tum apply nang ke ko se ka me ra ba phan la bang ke
nang litum baklang dak lo tang te indirectly bang ke nang litum kecil sopan utalis bang karena ini kecil sebenarnya BJP bang sibuk cok kan lo itu sih kita itu na sondan lo sih kita solang sih nang dirapatan kopi sih baklang itu kan Ilitum tong remu ma bali tong remu lo. Bali tu calak mu dakrai remu di. Hala tu mana pacu bagi ko hai. Unji ma. Ate athang maintain dak nan ko lage. Aku jom si demokrasi alam. Batai si dan UK nang power entang lo. Alang ni power entang lo. Tante alang ni power and dia tapi nang panung turcor implementation ni alam lo malage. Cok ke dedi lage. La sini litung ki po bangke itung ke claim ni por dete intir apa si claim ni. Nang tung nang dodun ri boleh pun kita kali. Dota ne seta vote abang ke pirong le vote election ta tolong le po bangke council long lata MLA long kali MP long kali. La kre ni tu pudak lo penang litung menta lage sini tamelo. La pen nang litung pu non apu ke dojo nang eleko pu nang de mo pi hen lo election hai ye 70 years lo so ni ta. Kaliwala 70 years you have been saying like this. Nang tu bang boli tu nang sini ada lama. Bang nang sini mudah rede. Lau poi ka aholam than det min lai lo. Coba lah ya. Ma ahok si jakong kadi. Coba lo nanti yang masuk pada lingkungan normal nilai kasih konsultan itu bang ke Kongres VP spokesperson atau komisi ke hai. Article 244 है लसोलाम जिसकी निजाम को implementation से main important लो लसी जाकोंग ले अपने प्रसान दे लगे implement होने लगे लसी कांग्रेस अपने कुछ जाकोंग दियो इसी के जाकोंग में लितुम लोग लो सीधा में हाला सोता ने लितुम implement होने दे लो लसी लसो पुठाक ना लिको किसी पुपो Open kitchen was meaning there from time to time because of signing of certain MOU and MOS things are delayed. Not by an alligator. Hala. एक जाएगा था पेन पट्टी थी ना एक चौक दूसरी काम लोग एक जन सोने ये बोलते ना तो लोग कांग्रेस तो भला कोई चर्ची तो कांग्रेस तो खाना पाबो ये हाला किचे हो मोर पावर से हम लोग इसी लामा माथा दाम नहीं बन के हाला तो तुम ब्लेम में रहता है के ब्लेम ले दे नहीं तकली ते सिलामा माथा नहीं पीडी को आंसी चेरक टॉक मा हाला तो चेरक टॉक पे तो पीडी को आंसी का चिनी मा लान चिनी ने पॉलिटिकल एवेकनिंग बन के कार्डिंग बन के इसी पुदे पे पॉजिटिव नेगेटिव समे एआरडीसी अतो मूवमेंट के चेंज पे पॉलिटिकल एवेकनिंग लो लासुहत के बन के कार्डिंग कार्डियरा तो के हां रोंग अतो लोग सिलो हावे के बाद बोलता आडो सिराक को तला सो पेना बैंक के सो मूवमेंट पे बैंक के नांगान का लिटू चिक चौक की थेंगे में सी टाउन लोंग बैंक की बस हाला सो दलीदार तो कार्डिया नॉर्मल फिल्म हाला सो को पिया सिचुएशन को पिया रीजन में बांग हाला मेघालय पे दिल लो किसी दिल में जाता है में को पीस तता स्तंभ लोंगी ने कार्डिया नॉर्मल दे है को भी ने का Congress lote 2000 nikan pensi ripak pe itu cek. Sida silam na matha nahi. Hula so hota Congress tumsi Meghalaya thak de na thi. Latum ta ka chini le lo. Moni sike handbrake ke nahi ta le pusi 244 a ke insert kori. La ba matha nahi. Immediate लाखों होता में माफा नमन के ब्ले बकार भी खाए मानो मा कार भी खाए बात नमन कुछ चिंतन बो देहा लाखों होता दे स्टेट अलार्म पे लंटो तो इलेक्शन टू उठा तो बाहर ही लोग हैं तो के हारे बाकी नहीं पिसाई हुए लोग हैं राइडांग इंटी पिलों ते इपु बनन के कार भी बात चिंतन ले पूरे तो इधर तभी ना लो it is time and circumstances we don't know what is happening at the time what sort of political things are coming out pasi lahai chik puda le re nona ban ke je regional party I'm not against any regional party appa khane ne dolo me se lokle claim sita AGPS on Assam on Tang de Pak one of the strongest student organization in the world also
Last chat kali Profula Kumar Mohanto tu bangke aking ki cham lang ta ki jun bandu. La thang sok thang sin la da ka ding long long ta. Under the leadership of Joyto Rompi, ke thek thek hui lo dake. Engineer ke por ke pas dana tum pendang lo, doctor tum pendang lo. Many doctors, many engineers. Hala so ke ya disi long lo. Ko pia potsi parliament long ta lo MLA da chera lo. Em da council da chera lo. Ha so ke Congress ke ro kali UPC pu si do dake. Something answer ke. Ha so ke minister. So aku kira bila sing England kita CM. Ya sisi tu memang kali Ladakh tu apa hak council long ansi Pakistan si kupar ke du hala jo. Latum ke so Pakistan ki sudah matum lo sisi top ande. Sudah phige pilala tum lo group. Lasu bhiba si top ke pilama hala so MOU. Lapen parliament long tame jela so 244 tang e pachok vek nei po alama di make ha so da mo yu chitawa no la PMOS to atuma banke election tame ha statement ko dang ko congress man de bole we are doing as per the choice of the people ala tu kisi ke nangi ma ala so certain time hideso so kya ho non turun go ho tu tame lage chitawa tame to son si dambo so no banke you bought just pen there are compulsions if it's top of people hala te tu have to buji do nahi sta son man me nahi bola man der lo it is very unfortunate such things should not happen in the coming days no ba no open that Karbi Anglong rata joine siga do nahi putame kaise bam pili chi tong sa pili stop to poke bahai ni vel kichi tong da chacha to ge jo so da situation si do bomna ha 1986 pe pasi ningol ne tasi kuson si gigi ma ajar na pe rada tum long si tum dam thik lo Choro lo dari punat forcing tero na ke forcing ni asil poning tum just sampai pakai pamu henan liram sih ke paklan pon lagi article 244A ke han asom do tum ning sibet kan je song se tik lagi mentuleta lagi chunun e kolam se sinan le amut pi alam si ning jino na si ka cingrum jita lagi mentuleta cingrum le ko alam se tang lagi jong tam ni athema ku pia pot lo tang te BJP punon kapre la political organization tu dan sibet sa tayo ke iban ki lagi impossible la sila so pathak nan li non la bakso forward akenan ke il tumakar dia ke phan akenan no article 244 la se la sona por ko isu kopi si ke kenan ko mandi dan kopi si ala the paklan ni hello lain lo neli pu kani je kan tung bang lain lo jongsi autonomous state nangi ave pu sita autonomous state ke nangi jongsi ili tuma rights ili tuma long le phelang yong se ili tum cerai nangi pulong te lake autonomous state an ke nangi autonomous state jongsi nangi pulote ke damtang ningkan thom capra proxy halabang so a history ha 1954 1960 APSLC ni pen halabang so a history bang ili tum ke langsi che analyze nangi lapen ke damtang ningkan proxy among karbiang long arlo dolo asona son kani chok kati theng metang bong situl hala hai sitame non ke sige close chapter lo lakke pusi ilitum cheteni unai pensidia unai lapen si dak pensi ilitum checheng tunai to bisaram mupen bolo APSLC Congress BJP ASDC tume elong ading ke bangun ilu उन्हें रहता है मैंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन तुम दो मती स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन तुम दो मती अगर तुम के वांग नहीं बो वांगू नहीं बो पॉलिटिकल पार्टी तुम दा कॉपीलो की उन्हें रही तेलंगाना कोसम लोग ला तुम लास्ट कापी जो लहुर बांग के काडो कावे पॉलिटिकल पार्टी तुम दो आन अपन के एनजीओ पेंचेंग लोग कॉपी में के दो आन बांग अपन के तुम चिंगरूम बेसी जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर सो तेलंगाना पुटु hala so tengsila tunga pijusi claim lo non ili tungta me jongsi abang putinta political party tungna socio cultural student organization tungta jongsi amethang individual agenda jongsi chinghor cry pulote lagi unil lagi long le lo lagi aporna jepedam chonna to la sila so teng gulong de nili lagi kaita nili de yang julo lagi non ningkan thongkep kali non ubi thongkep le cheso madala de cho Itiala mang ke pulo mo pen BJP na pen si tame pulo tungga
2014 pen nili tume jaka sa tumge 2014 ke BJP phana support be tum lo BJP phan se openly ke che har ke ki tu na tum lo hala dak sita me toglo la pen aso a manifesto binom kalima kalang ma prilok so na bima normang lang dam lo te badu signature dawi la pen ke hala 2014 2016 2017 lan ke gopila manifesto lo edalo kaita nombor silong sidolo la toglok jo na chok chema diga pe chok i ban claim lege non sitame Delhi da double engine buko gibu Delhi da BJP Dispur da BJP da council da BJP pulote non ta pejote BJP tume ke hang nangi tume lilo mati kipi nangi tum loge council tume ke hang dam nangi tum loge lilo loge kipi nangi tum loge alang tum si amethanga government amethanga party ban jipunang ko nang pinang ko kopia phesi ni tum ke hang nang ko ma detail la support la particular la bangso issue apu thak that a memorandum si pinang ko ha kopina memorandum long gonani jok ponjok la son galilo claim nangi aho kalama bangi la si aho kalam pudam lo te pini arnia ta karbiang lo autonomous council penta la son detail kipi pen central government han ka chipi ari la son si kopilma MP tum si tame in the capacity of MP hala tum si tame ave ha biren singing tipen pini arnia ta ave pipe ke la son e pipe la si ilis tum ke deligi pudama bangke mo pene pudam ta komane popale akar bi atuma maksi ala leadership a level ke achambruk so dokok hala suta hala sihangi la solar ke hang kapal lar igi fancy claim de non sita me la son si ke claim purute non sita longe nang po non congress to sita me hudi sike bila Dispur Delhi dipulo hala suta longle non sita longle longune le ronda la son tek lo pulo dangte la si BJP atum si tame karbi atum si do mati dia daka Congress along da karbi atum si do mati APSLC long da karbi atum si do bo ASTC long da karbi atum si do non NPP le wang tha da karbi atum ne Aam Aadmi long le wang tha da karbi atum si la so karbi atum ani si ben gopilo chesong dekhe de chesong thek nahi ge komani jong se aprang nam lo pulo da ke ngachar kap si mane eu si jakka sa tum gopilo progress wo log mati तीर्थे कार्य लाके जाका से तुम नीले का चेसों ला पुगली तीर्थे अमुनित इंडिया अंका अमुनित पेलांग फ्रॉम कार्बियारा हिथी रुई अंगों का चेसों आला सो का चेसों आ तीर्सेम से दा काउंसिल दा हिजु फुल लो मटी दिसपुर सीता में हिजु तब लो मटी सेंट्रल गवर्नमेंट तुम सीता में टॉक्स ना हांग लो मटी हाला सो टॉक्स के तो हुलपेन मासी को ला बांसो जाकास पानी क्रिपिये फनलॉक सिगा बोरी मटी lasi ili tum ke gopilma nilino na pon dam dilo lasi lake ili tum karbi atum masi leadership a level longsi konani kopine kechok che komani kechok che thedung dolo non ili tum hala bangsi chelang nai jong si chelang dekhe pulo dante ili tum longone lapenan party kame political party atum to isia platform long done kopia thilo ke done de nai domi mati la particular la issue pane do kokte kopilo karbi long vir de jima army ke bang parlin phejima domi ke jong sila kenangi aninga klong ban si ke hang pulo dante jong si political party tum une de lo pulo de socio cultural student organization tum domi ke isi domi ke ja komisi chesong me ke chesong lo pulo dante political tum da party tum da phire gile mo pe pozon si ne tum non ke student organization ke se fan ke phire re pujo plo dile pupe de dile puo bangabe de dile lasi ili tumke non kenangji ke autonomous state minimum lapen ke landam lo te neli ke theglok ke la ningar pli pro closely si dodulo 1986 pen ke dolo da dung het pen si thegolong lo sitano na 2014 pen api ke penangan ma ke arlo si dodulo methang si kilit lo talks in the PC tame jo non ke APHLC a president a ke hai si ata ke chief negotiator atenge dolo chun che lage lale api alam lo une de lale api alam lo kasidak si close ali ar lo ar dung het pen si the ngong lo ke chok che ke le ke ilitum methang ang bong amat si dokok la se hala so ke chok che bang phu to phan ilitum che pang thek nai la pen ke la au ve a phong na che song la bang so ang thu na lo
konat si kecok cederma konat si kelet derma komat si kecok cederma hala che nalai si litum non ceceng tu kace song ceceng tu non e litum ke back to the square one tu bang puson lo non ke keceng men si aku cedam tu na bo kali bulu te onelo la penge isi ne li non ruitulen de lo kaskom sita onelo kaskom de ke jakas ke litum ke unia bima che thekong le lo no bang thong plito chomana ah ola mage lason si ASDC sita onelo APSLC sita unel Congress atung BJP atung ke bang National Party upola atung bang ke gopilma high command do jak do polang do lasi kenang beki pulote ilitum isiwe donambo lapen ke APSLC atung moben pulo lage democratic country apor Ladakh ke jong si nai pulote ilitum high nai pulote election long si high nam po kachi chokachi thenga chiteng alilo lasini lialang litum pha chuling ridung kang tu makenang litum ke haya politics patuka ke haya politics le patua sonte gopiloma nona last council election ke BJP outer lo kan yang lomben council ben lasi nang litum pha na chuling ridung na bangke karbiang lo arat sita me nang litum malong penang ka chitu dolo jong se ansu si chitu jong si nang litum la ke haya a politics sabang patu bulutan ke karo Chorolo, Lamanso, Alam Clarko, Pusar, nanti tayo nasi, PGP ko tante, patunan, sitani non nili, punat BJP, akong bang, bingay, terong akay, masin nila, sipon po, patingo na nilo, itong saya, tingka dulo ko si, matihektan, pajut na, sitani ala APP bang, nili itong tachitong, berhek-hek, at mas tatay ka long berhek, pada ini si, jangan si tachi paling tingnan ko po, masin nili, naliman ka, subang lalo, pamohet kami kan pulau nota Indian government pulau state no pulau lang no da council lang lang BJP tum sing katari ko lasin na tum council tum ke claim kita nang si in Britain pulau ka song pulau pala parliament no pulau ke sing ki kita kan to wait putan ni jakong nang itu marong situlo asi lasona pora put hala hai na tum in Britain look ke claim ku pima ban ke rada tum nang ke dolong ne pin isi ke dolong sitame rada tum nang ke dolong from ahut Namason dasar bang Prime Minister ke bang ahut Rajnath Singh sita nila bang no Lasona por hut sita nila thei sita Bharatiya Janata Party ka bemo Autonomous Council ten Article 244A dak atumakar ne ke lahin lo pulam thei sita dak lam thei cepak lang de dak lasi nanglitum lake rala bhan ke cepak haji la election ke cepak haji masih manifesto long ke cheng sian deng long ke bichok ma nanti tum kopia posi Prime Minister bang setle lam thei sita ning tum hai heder ma la so ka rala tum ka jukan tum nasi nai kopi si pupala so ta 244 ya punya ke Nilida Pulo 2008 and in conference la so national president lang ni ninge tekan der masih api 2014 NDA all over India lo power wang NDA bane BJP led government so government wang der api Nilitum kato we dak api pijo bet council lo wang lo Assam lo power wang lo pas Assam lo wang lo api council lo wang lo Bharatiya Janata Party wang der pen to dak prime minister ke wang hut pudun de dak pupang kali dak isi time limit pel isi agenda kini masih postpone belum tercapai mele setelah so fran home minister hon ke Amit Shah ji ban ke ninge lelo council si lapen onana platform an ninge nei ma ninge lo national level leaders tu an ke lo so putar ban ke lo itum la so topic lo so agenda ban ke lo itum sini lo so ki jo agenda do issue do kom ajuli si state leader tunta sai jong de kunang ko lo 2018 aningkan 2018 laso Ranjit Kumar Das along with the president of Assam Pradesh meeting phalo especially 244 ya kutha lage all elected Dimasau pedodolo Karbiang Autonomous Council domana dolo all BJP active plus of members pedodolo senior pedodolo also PWD pine dispute pine long sidola last get PWD juga tadi sudah discuss so ta laso issue puta ke Assam Pradesh pen mangke green signal pelo jana la no belo lagi laso pran 2014 NDA government bangde rathi so the council long ke Bharatiya Janata Party bangela office tabe Nilisot already party lo dulu lo Bharatiya Janata Party milta ini karya kerta musi. Nilitu so Delhi dam lo.
Delhi damlo so ex-CM Joram Ingle alangli ke hai alangli pen aru Arun Teran ji tum damlo so Sarbananda Sonowal ke alangli already mantri manel Sastri Bhawan no so pine youth pine lo lapen non Kiran Rijiju Union Law Minister alangli banka MOS Home memorandum ba pine the tum Delhi damlo pulote memorandum ke pinangwe ki ase pia thisi dama pia joini ma personal matter wale na boli पार्टी में डिस्ट्रिक्ट कमिटी के एक्चुअली बाईपास पढ़ लो स्टेट कमिटी में बाईपास पढ़ लो से तो सो दाम जुई पेनमा के दा के इसी चुनी रिदाम के असेला सोख था के कर बेंगलो की महासवारा के लगे केना है को लसी प्लस रिपोर्ट बोली आप था के नॉन इलिटु मेनांग सरकार के बहुत माथा पन ना को बोला रेफरेंस के बांका ना रेफरेंस सीधा तो मैं ऊपर लाती सो द मेमोरेंडम पिलो लसो सर्वनंद दाता अलंगली माता सो के itu metal tu mulu nohol, itu tu review sabo, apa tu review tu alang isi aku, ekor metal 9 kilo yang tu dah lo, langsung dah proses tengah lo, saya per review kan ke, non ini alang kali tu sini, dah mana, party ko alang ni sekarang personally dan ini review kan ini follow, saya alang ni kalau langsung tu thak bagi interest ni dulu, interest saya per ku alang ni tu alang tu tim ke thom dulu, tu jakas, kenela Aslo, kancas dito. So, ini appointment, luckily, schedule and kilo long pen, not long, so not is in charge, Satyendra Garg. Satyendra Garg ke छोटे पुलो गए. Joint Secretary not is in charge पुलो, any issue, any place, anywhere, nama, Chengnan. So that ini ngoi ini. Jepang pengenalan lah. Dalam bagi siapa cipta loh, sebab Bharatiya Janata Party pada Goriban ke 2018 loh, state pada already pinjau loh. Special pada tu langsung tak kaya pressure bang loh berarti. Don kali si proses bang ke itu Chini. Je we are in a democratic country in a parliament sih lagi itu, atau kita Chini loh. Ada state PGP ba ini thaki nama pusat. Whether it's multi-polarization or bipolarization, but due to national, all of kita winning leaders to forgive, especially all the parliamentarians, all lawmakers, to hand. Emena हमने जो सी दो पैर, लोग ते जो इतने क्या पोसी, itu kalau suatu waktu jadi. Agak apa ini tumbang ada mobilization itu cundukan lah itu orang itu kan, look ini tu mai suki ini alam ya weh. Ke last 29 March 2023 non headline, so kata itu tu gunde, tapi guntang teman lo jadi hall lo, CM led delegation bangke, Prime Minister kan lah maka PMO office lo kasi tolong lagi, kita parliament harus tolong. So kita langsung isu bangke FS kan. Coro pikir terang sangho itu apor dulu pikir kita ni itelam the non have jong asam chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma kardiang long nang dong leke bang aku isi social media long kasih kang proof alam the lelang bang pelotang the article 244A unot papen kardiang long kenang sobat sai an positami central government unpressurize ke atilang no state government unpressurize Jia aja komponas sih kita gamong lo pulutan teh ladak jasenet la rola hempen nanti itu nabut la chief minister apaan la aking artom tu dah dapat lagi jakong abiku mate la jasenet apa ke Allah apaan ke pressurize hai hidup pulau sanksi social media lo penak kan orang tu kecik kudu kau kasih langsung putah sabtu yang ini kan hampir lagi malam kan. So putah, koan tong ini exactly lah, Romi Dambo lah kita. Is a chief minister, keban pulau masih maybe adhok tumbang tahai lah. Dalam puson kali ini dah kaprek ay intention dan pinepon mak haponi lah sobangnya kali dengan jibon. Hema ini tum kemang dak non progress development align bang kalau claim bom lah. Dalam main issue, core issue lah hai dua bukan dalam tadi tu. Isi gravity, isi jakong, si paklan pun nang lang, laan sili tu boleh tak tekan budi lah susu kita ikut jalan tak nak lagi. Buat fit setame
Tayo may naging laso isuban ke bakta ka tayo jai du bomlo. Kapre Cholo, laso ba ko jai du bomlo. Cholo lo nili ke pa jut si alam the pudaro saho ni jadi kusi pula si thi hektan por pan TPG. Tre neli clarification ipigang tu mga lason. Neli tum mopen bulo lake KSAC initiative and inglong photum kansas dikom KNLF la penke jatas organization tham tum joint movement claim me. Laso tengsi la si mopen laso kiron riju ban je tonglong a credit ke the credit goes to wala rino tera na kya hai BJP tum dak thanga ro BJP tum sinang aja pon lo appointment nang long biete amasya lang dan jetong lo sinang pulo pilo nang tu ma son son pitu jetong lo de lo si alang si ala kiron riju pan message lo si ala suara ni si jetong ampen army yang sambuk ajo 7 along alaman ta nahi ho ko la si credit ke lake alang long hidam pu la sor make lake appointment nang lang long biete la tu BJP tu district committee tu la sor ma la penke eso la lama make ilitum non APSLC long ado tum si tame Congress along ado tum si tame jakas along inu bani ado tum si tame ini ngejipi nahi ke election campaign ahut kaningje alam ke ilitum lam marekti nane lake bang vote ke long ye bani ye po la se hal ada haplong along Rajnath Singh kaningje dak Kheroni along LK Advani kaningje 2014 nala dak kopilo kaningje dogmuka long Rajnath Singh nitum leke hailote gapulo la pengeala tapir gaon nangajit nangelo asi thiga kopi ke nilo ade boyo blangonta la hello la penelo karbiang lo ngara pan BJP tumke kachong tu chenglo jongsi la so lam chebe la so pol promise jongsi alang litum tipe pleng play pulote lake ladak penelo ka nange chong tu chenglo laki la so lo cheron crisis ke karbiang lo ngara lo ngedam matidi lasi lake hello lasain laso phi bangge la hello nilini je kantung bangge agapre kalam ge avelo ili tum jong si autonomous state nangi bolote karbi atum jasmet pe la sunu sokleng karbi anglong ke sunu sokleng lo karbi atum abang nang parti agopine arna marni kirim ke kroi lahui kadok kabe chilir lepin song chilir lepin pen jong sila ahok hak ke nangi bulotante opiloma ili tum ningesi jakongesi angri angdon isi ci kling cesong teknai cesong teklo pulote kelong leader dia dia me lapen nona masita BJP to isia po akame me dolang kelong me dolang nona ma kelong me kosong lo district committee president bang etong CM bang ini bang po MLA bang po bang kep MP nut bang crazy la bang crazy amoni jong si cling party la pen gokne na level jong si claim lo pulote kelong leader dia dia me la sila bang ke alang li tunda jong si aho kaninya trong men si ma thalo kape pling ye fansi claim dam tung lo pulote la bang ke alang li tum claim bet ne pen la son claim lo pulote long yi pusi neli ning te klong Cholo lo kijut si aparman lang the kiri po son dan se thi hektan kathar sara panta lang the kiri pon dipana por dipon rito Neli ma tha bang ge litum bor ite melo te unzi la pen jelang pet nangi puchini si nelitum la all party hill leaders conference to di all party ka to ita nang kun ta melo la pen lage all party pulo nang dun ta melo pulo la so all party ge historical approve tado aprang hota all party bang chelang pet si a party ka pre itu men chelang pet si ke claim na aprang la si nota jaka satu kita ni tu namang dun ju si ta chok la kan anu ka pre tu nang dun ju si ta en ke ili tu ni si pet do rekho la pen atu ni heta rong kut kali ki koi atu ni ati kut happy ke tu election hote tu amban kem na free tu na tu madim lo atu mi hasi BJP tu dan hong ke neli tu lo atu mi hata 26 families na dun la kan bharia meeting the pohada ke tu la posi la chelang pet atu wara bang ke neli tu pon bom lo APHL sia tu amba
nang litum manta nang ning arong bunpo si Roy. Neri tipu bangke lasan hode. Lata ke lam jeda nang bola mali aku next session nang bod panel discussion pulu te labang so apu take ke thek sera tum pan si ke hang busi pulo lasi dake karju atum si karju pe me nai kiniye tumita kiniye nai chekena ina indegi yang bopan gali. Eson bangke lasan lo isia konsep bangli tum wrong konsep si pon kaita. Kacing room buke ne parti ne song chiu era dabang e de long di bang e nai bopan gali. Emetanga parti, emetanga song identity tipiko ka fisika elong adi ni tum dome, doun, do teknagi, aku jongsi tekte pulo te lage jongsi. Chalo lo, cepat jutsi. Nasi all party po ilos ini tungge. Cepat jutsi apa bang? All party long bang e nai bola mali, kongres long bang e nai bola kali. Duning tung te abinong. Ayo kita sih lada lo, kado ka beta metanga pa, jongsi agenda cinghor kingkang pulo te lage ceplang le lage chok cilu. Laki chok ci lagi nili pinia melong si pinia so panel discussion long si puplo karbiang long arat si tame note tame jong si emetanga party emetanga song hala so identity hala so agenda si cinghor kingi pulong te laki chok ci Chalo lo, punat kijutsi kiri palam the nonton yang jaga kan siapa orang pipon bang kan. Allah, ini pulau je anu tin tame kawan yang nampu. Allah lo jom si keping lo te bomo putro lo lo makan ini jumpa donsuri ni jumpa. Bomo putro bang ke donsuri lo ni de lo kali ni lo ni de lo. Lain tak matana lah. Tapi ni sila bang ke BJP tumpan bang ke BJP tumpan bang ke ni kici dia belo. 2014 पे नाफिसी आर्टिकल 244 ए bang ke pangsam ri lo. 2014 पे सी pangsam ri lo. La an non ke kremom an ke lage I was political demonstration चल रहा है. अतिमा 2014 पे हाइदर की बang ke अल्लाह तुम लोग के डिस्ट्रिक्ट बोला स्टेट लो मैनिफेस्टो लाता अल्लाह तुम के दिया है आर्टिकल 244 एलान के. Lapen, ini nyanyi ni udah nyanyi dekwa. Lapen, lapen isilah makai Kongres itu makai ni. Long teknologi lah. Kongres itu makai dulu 244A bas suppress state ke implement nang tu, okay? Council session long ta kisi papas cek tu ni. Lapen Congress ke si papas pela. Nasi akai sampai lagi Kongres tu ke nang pun last time sampai dia election aprang sampai Caribbean long gitu dia ke hang alam pihak ke RC group pe kita study pun lang pun bukan ke Rahul Gandhi yang hopen sampai ini. Chalo lo, kiri palam the jai kon masih nono kan cepat jutsi. Apan ke mereka jalan fancy minute isi apor pipon lo. Kihektan. So the lalo ni pudam ki bangke pinian suga na ke kona ni tum handa turuno so suga se aru pangla kombongan la ya se aru ke dola punta bawa kuna ta ke lowi bangke li tum mathana ki da ka isu thani ba play kulotan te li tum a thong la ke national level an level level national level an level kulotan te punna pen upima state level district level an ma li tum ahin pen ba ani ba la so isu bang ke li tum agenda lo dolo en pon bomo aku kopeleng beti li tum masuk ansi non coordinated li tum plan nomlan la pen non pamo district ke home alam uta la ke jointly claim bom lo la sila solo mo na ni na li tum kan to ta na ni lo la lo state committee do wa ta la pressure li tum pal lo ke wa ji parliamentary election ke not just for election purpose la so har ke issue ba na baptai lo ji parliament already elected no elected nobody allow me to give you no there is no but now no what to go election parliament no finish race polling le adhok away technically parliament no race ready party lo program में party line पर जता में convincing bang नहीं la so bang kinan so
Party alliance convince back party allo hello tumata na chini dundela party so tumata na ko dundela kulo tante na parliament ores ta ka adho ala play nambe bili sila so ala ka play han kulo tante across the party line you go to Congress people, you go to BJP or any other regional party, start to convince them for the Silabanke concert that importantly get heck quality to another program pita karbiang di masa masa yang sinangi pulutan deh kadang weta jesat thana pala solo market common consultant claim rap pepensi intellectual views to ada lah untuk BJP itu berlaga ladang ting Dorong pik ini labangso aja nek enam apor ajak dinglo labangso ajak apor kiting kusidane apang putin ta letung apa jikre isi pen sila bangso konkret kapang cenglo na letung kadoi sidame tu pinten asai tin aja nek tin labang sidane apor na sipidon lagi na letung mata churu dek haji lapen dasemen bangke lahe punya article 244A apan 6 dia lapka ka non intellectual level tu na chi chot nang chi la pakali apa putin akar dia tum ta ka chinya kenang sot ko ramat ha penang itu sai tu pik ni letung chini pamne sidane sai tu suryan bong pen sidane ni letung nang chop ha pen la ni letung apa ni cha mana ki pen na letung nang chitong non thek la ni letung ni ngarong lo la pen Sempat jadi tu, cuma lo, inti sah, maksud apa yang pernah terong macam apa cuma lo, apa yang terong sanggup, bukan inti sanggup. Kado wei macam tadi cuma lo, kapre kapor harus ini letung, any card live, lapang so news channel kan apa yang letung, disunat card live, apa yang nongkian nationalize ko, lapang letung malu, kapre iklan kedeng dukon lo, lapang yang mapor, bukan letung apa, bertanam mati pos, itame. Ini tuh kita akan pakai ME card device, lapang so logo kan sih itu kaca song pada pon ko true journalist, lalu si lalu kadang web fans kita make cek pen kijul anak itu mapors, nanti si kijul saya pon curu lo, lalu lapang so nih kijul dalam refang ini, dah kadang kopi lah kita lang nih kata cek tangap pan, nanti si padu tu tiga bangku, kamsing, lalu desainer kondak ban kan kami puhul pak pada tu si perusahaan ini itu makin letih tanpa kau pelasi, dah malong support dah kirang di pan curu lo tuning dulu. Lapen kami puhui pakan masing di je kita ni cuni di mana. Tak lakat tu ni lakat lain kita nama B Enterprise tu nanti pada tu tiga hok lo curu nanti la B Enterprise tu dak servo multinya linong situ alam itu dan aning diktik lapen alam thi jumbo kita ni pada teknik kata tu B lain kita nanti pada alam tu curu kita masih pusat laki hai dak hok lo nang litu mapan thek le muncul pun ini tentang nak hok aja ni si nang coba pen nang sitong pusat curu si ini kat doh be dak nang sitong dun manteng kitu apang putin apang ta itu ingteng ini nggak disuna ka de life mahan ke thek arani pasti tong si ka ben lo complete 2.0 lo nang sitong dun lo curu lo lapen nol apa jadi itu kalau lo disuna cot kali si northeast kong tidak kabi itu api tani bukan karena dia waktu dia pan ka poli ke doko la sini itu andika di life ko amen pen apa bagian andika di life ko si kato bilang talong epo la sini itu anso se nili tu pan hirjume bidi sore jakong orang nan bidun ko si ning tepen ini bangso conclave lapen la bangso ini ada plan pen asai untuk pokok ko si kato ko panta pachini la lapen program tu buat apa sih program